ZPM Sarkar Noya budget session masaber chu voin khan tranania Mizoram Larsa pin Sarkar kalphung turchung cha nga soi an soi ho ani de ubera heta chin chiat tlak deuh then khat ithur chuak teang kalphung thar thu puya nei tu Sarkar hian kutna thok tu te an ngai poimo don thu ana puina sa a an thlai ngai poimo tur hmarhuaya so thieng marcha ayang le mun phia te anda ti country so thieng le chungcha nga hian ma an la ngalin an malak nero an be seyang ani loti opposition bencha soya trang tele chief ministerin atop athualna tangin kan thei tu kin zinga kan question to le voini kan house apo soirik tamber mun phia chungchang kha ni za chung kan malanga tur ni somruk chung kan malak to te kan han soya nin hi khat chungina theilawa an ngai di chi da hi kan da to ni vaibel cha za som kan da to ni kan tia kan puang liam na sa to khop mai thai thar len tu kan da to ni te kut kan ben sup sup ha voini ya thai thar ataka le turan oma kan han le theilo de tho thang tur te hi he house up lung chet thakin ka khia Amazon kan pe ka khan so thieng te mun phia te kan an soi khan khalaya Sarkar en le tum lo thu kha chan na kan muwa so thieng to society te kan din an khotina chu son an le yang an ten da nga ti khan ya chu tiang bok kan house leader som ta khan main pors kan nei lo wangin kan in dai lo wangin kan leiri lawangan ti le khania ten mun phia kha kam khat le ka kan ti le du chu nia mun phia chung changa hian tun le tuna te kan soi lo te kan ani soi tir hal jung sunga heng hi film kor de lek toi langin kan ne zen te thiam lo ni mai kan le thayang in re tang hian an tia ngai thain kan oma an theile si lo kan tur tlang ani ber mai hi chu wang chuan ke ni thiam lo ni lo in thiam lo po ni lo kan ne zen pa thiam lo ni ber mai hetiang ani tur kan threbek si lo wa alo ni ta sia chu wangin sarkar masa huna inom danang khan kumin chu lom le lok teu kan ti ni agriculture chungcha nga hian so thieng le thlai dang china tan ram ngo kanwat na salutukang ti chungcha nga tun hnaya in hnialna awma chu hausa po soi chua ani tarenga environment lam tuichil tu te chuan ram kanwat na sadon lutuke tin an hlau thon na an lo soi to thrina hemia hian sarkar chhana ero tundin hmuna chuan environment ati chiat tur ain mi harsa kutna thok tu te choi kan na an ngai poimo jok tur thu an soya sarkar hian an malak na tura an lo soito sustainable development ani theinan lo nei po atam theyang ber chu ram ngo ti chelo zongin terrace ne na kalpuya niyang tian soinon lea amai ro chu hei hi machopa an la da thung ti kan the theiani hemi ram kan ti bua chungchang hi pu speaker real time ma kan lain sustainable development hi kan soi thei lutuk lo ti kha ke ka ril ro lo langani chu wang chuan so thing kan han soya rama bua chak dona sin kan han ti hi ala hun vak lovin ka hria kan policy kan chiang takin kan ziaka kumni kumthum te kan kalchuan asa sustainable farming lampanga kan kalang so thing ching ani pon atere zong in kan kalpuyang ramti chelo zong in kan tia sustainable development atan hian tuna engatinge kalpui tran ani mailo tilai hi soichian om lawa environment tati chia ti chungcha nga po hian tlang ram lo nei kumtina lo hal hian kan environment ati chia tia hian finfiana mu mal tak om lawa kan tarlan toangin omzeneya lo hal hi kalpuyani chuan kong tam taka environment tan athat jok dana om ti hi mithiam ten an lo soi to thrina Mizorama kan kalpui da nero enno na ngai dan zirchian na lowam to tangin amu theyane kan lo nei dan chungcha nga hian zirbing na chipchiar taka om lo nge ani voin thlengin so thing china tura
ramwana satin kan environment a ngong theidan tura in nialna ala om tarengane Mizoram Sarkarin Project Monitoring Committee adin ta ani hian masona na tho chungchanga an na thraem ti te anen ding dona opposition MLA Purabat Romo Roi Terotna Bill Pek chua chungchang po an lo hriat tur thu Chief Minister asoi Bill bokani kha ahun takapa sarkar pek thinana a bill pe tu tur lam monitor tel hi atul mange o ti hi karil ruwa a oma project ahun taka zo lo han ti hi tam tak hi ahun taka bill pek lo wang hi du ve khop mai ke ma ton hriat ve te po hi oma chu wang chon he monitoring committee ngak lel taka mi puile department sang te poin an lo nga hi hian sarkar na hun taka na thok tu te tho lo ti mayang an contract bill te an pe ka di thein dan tur hi monitor tel sila awat thadot em chu ti he project monitoring committee ina ain telata na du ron na tharte kan donga lo ong khop maya abik takin kan member zom tak puroba ta khan bill monitoring te poi rong khoise atia khang te po kha kan lo ria anga atul khop mai renga sarkar ma sa khan monitoring om lova ania bill lazel theide khan oma chen khada kum kha antanga khang khom to lo na turin khang ron na te po kha kan lo ngai poimo tura ngai ila hemi chungchang hi sarkarin ni za chunga na a tho tur a puan zar tuma khan kan lo soi to a na tho chengoi ngoi chu soi lo document ta chuan thatak kang lang si ma se taka an poisa manna nena in mil lo lutu na aom thina chumi veng tur chuan engtin nge he committee hian mala kang ti zona om thu kan soi ani kha chumi veng tur chuan technical lamte angai dona engtin nge he committee hian mala kang ti zona om thu kan soi to ni kha voina chief ministerin hemi chungchang hi asoi chiang ta a project monitoring committee hian ni a hei hi kan sarkar thara corruption tire na tur bul puile mi pui sarkar apian na tura a nuk ani he committee a hian party tinayo rontel turani chuwang chuan an ron ruat to lomem ka hrelowa party hianin recognized party chin khania helaya kan member puite thanemai tak helai munapo kan mu phak te pe hi chu party te khan ron ruat na chang khre sengin atang kai le zual omange te katia kan soi phak pe chu anilova chutiang chuanin NGOI o te pon thudona MKHCI on thuanga MPFI o an thubok don ani chung chu zoram mi pui zong ai o kim te thunna tur body ani a heyan adu dua tirka then turin quality control division hi attached tur ani boka he quality control division hi voi khat kabial chunga college sak chelutuk endik turin kan tir toni tichuan technical support ani anga khat kha khanin kan project poimo zong hi endik don ani sitting kan nenga tikchuan atim bik te po khan ma anlo chapanga hei chuwa muna a committee min tlo pui ro an tiang kha chuwa muna kan tlo howanga kan mu dan te kan ngai tuang tuna hian a muna tlo trul tak contract kalai bill la to si na la thok si lo kan ngani somthum borwell kan nei ni hei hian kan luati hai ani kan huna tang chuan he tiang hi awm kan phal don to lovani ama ro chu kan ro chun kan luti hai tu engemaw zat project tu na hian kan nei lo fa tur po mu zo to lo lo fa man tur po pe tur nei si lo anua is tel thok boxi thok tha boxi lo han terminate don ngot ilangin sarkar kan lok lo zok to boxi poisan la to si han retender ngot don la chang tu tur kan mudon si lo khatiang te kha kan neya chung te som to lo na tura na thok tur su he committee hi ani a
ti chuan kan zawa in he sarkar thar en kolna hian kan tel tlang don ani na tho thalo lu tu kang chia engtin nge man lak don ti voin khan soilan om chi lo ma se he committee an siam lai vel khan tarla na lo ni to committee chuan atulani chuan a hmuna na tho te an zirchian hnuwa an project emo an na thoe mo kha en non le turin rotna siam dona chu rotna chu Mizoram sarkar ne na athelu dona sarkarin trula tiangin mala to mai don ni na langane contract na che pui pui a chhor tangkai tu turten an chhor theilo pialama asatu ni po za thak rum rumang chi kha he committee hian atibo theidonem ti hi tuna kan mule turchu anita Central Sarkar hian Rural Ministry noya scheme le program kalpuite endik tu turanaya District ina Development Coordination and Monitoring Committee DISA asiama thut kho man nei train he committee a hian bial tu MLA te antela ngai poimo vak lawan omo wangin Mizoram khochak lama hun kalta khan boruak te po alawam hat to nei kha DISA hian central scheme anen dika an huam theichin bak thlengin Project Monitoring Committee in antuam ve theidon tinani ome eruk dona kong pakhat chu thu buai siam saka court thlen puiania masen eiru ti fin fiangai thin ayan dikna lam monitoring hi achakero chuan eiruk na hi kong tam taka aven theye anti thrina he committee hi kalphung thara apoimo hle don ni te poin alangane engpo ni se sarkar thar hian budget te han phar phot sela atu langin kanlatar lang chhun zom zel donia